US amadi Iran gi marakta tholiba thaum phajilakadoroba conflict asi wari sanaduna losinabagi pandamda US na Iran da tharakiba proposal gi pokhum Pakistan gi khuthang da Iran na pihire haina news agency amana report tori report asigi matung ina Iran na pisin ki US gi proposal adu gi pokhum da yimpham oirabadi US amadi Iran gi marakta wari sanagadori badu laibak ani gi marakta soknariba akan blala sina थोड़ी हॉस्टिलिटी मरुना पदम थमदुना वरी सानगदबनी हाइरि लाक्लिब चयौलसिगी मनुंगदा US अमदी इरान गी मरक्ता वरी सानगदोरिबसी नाकलदनी गी मरक थोलिब हॉस्टिलिटी अमदी स्टेट ऑफ हॉर्मुज गी ट्रैफिक असि हानगी मतौगु हांगदोक्तुना कमर्शियल शिपसिंग चथोक चसिन यानब खन्नबना मपुंग ओइबा रिस्टो ओइगनी हाइरि पनबा याबदी US अमदी इरान गी मरक थोलिब कॉन्फ्लिक्ट असिन मरम ओइरगा गल्फ लेबाकसिंगदसु यामनु चाउन अवाब चैथेन कया मयुकनरि गल्फ लेबाकसिंगदा लैबा US की एयरबेस कयादा इरान की माइकैदगी ngasi फाउबदा लेप्पा लैतना एयर स्ट्राइक कया चथरि ngasi मक्सु इरान कुवैत की मथक्ता एयर स्ट्राइक चथदुना अकन ममोंगदि अटैक तौख्रे हाइनसु पाव सिन मखातारि इरान लैंगाकना न्यूक्लियर वेपनसिंग सेम सागतलि हाइबगी एविडेंस अमत फंगबा लैते इरान अमदी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मरक्ता थोलिबा कॉन्फ्लिक्ट असि यामनो खुदोंग थिनिंगाई ओइबा कॉन्फ्लिक्ट अमनी हाइना रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फोंदोक्रे वाफम असी मॉस्को दा पांथोखिबा विक्टरी डे पेरेड की थरोम सरुक याखिबा रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ना पाउमिसिंग अखनना उनबा अमद फोंदोखिबनि पाउमिसिंग अखनना उनबा अदुदा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाई इरान अमदी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मरक्ता थोलिबा कॉन्फ्लिक्ट असी यामनो लूबा अमदी खुदोंग थिनिंगाई ओइबा कॉन्फ्लिक्ट अमनी पर्शियन गल्फ लेबाकसिंग रशिया गा ngaliंगी मतमदगी हौना अफब मरी लेबना US अमदी इरान के मरक्ता थोलिबा कॉन्फ्लिक्ट असिदा रशिया की ओइनसु यामना लूबा तंकक अम हाइबिदु लाक्ले रशिया की माइकैदगी कॉन्फ्लिक्ट थोलिबा US अमदी इरान की मरक्ता ngahyak leitana i paw phaunari telaba matam asigi manungda US अमदी इरान के मरक्ता यासिनबा प्रोक्तुना ing tappa nusi chanabagi lambida lakpa oisanu nakalani की मरक्ता थोलिबा कॉन्फ्लिक्ट असि कैदौंगैदा मखाताना सांगतना थंबगी अपाम्बा US अमदी इरान की मरक्ता लैरनबो हाइबसी अयाकी थाजब लै इरान द न्यूक्लियर प्रोग्राम पाइखटली हाइना US ना फोंदोकली वफम असिगी मतंगदा पल्लदुना रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाई नकल खुदिमंग अयाबा पिनरबदी इरान की माइकैदगी लैब यूरेनियम सिंग अदु अतोप लेबाकसिंगदा ट्रांसफर तौरकनी हाइबगी थाजबा माकि मफमदा चाउना लै इरान की माइकैदगी कैदौंगैदा न्यूक्लियर वेपन सिंग सेमगत सगतपगी थबक चथै हाइबगी एविडेंस अमता ngasi phawbagi oina Russia na phangba leite Iran da laiba uranium asi kayam yamna lai haibidu hana khangdokpasu mathau tai madugi matung IAEA gi makhada thamduna mathau taba thabaksing paikatpada Iran suksoimak soidana ayaba pirakani haibagi makki mafamda chauna thajab lai hainasu President Vladimir Putin na makhata na phongdokki hairi US की व्हाइट हाउस द प्रेस सेक्रेटरी ओइने लेरिबा कैरोलिन लेविट ना महाकी नौना फंगकिबी मचानुपीगी दमकता हराउते यामा फोंदोक्लदुना सोशल मीडिया दा पोस्ट तौरखिब अदुगी पखुम मोइना तेहरान की माइकैदगी मिनाप स्कूल द US ना बॉम थाददुना पिकलिबा माहिरो कया हातखिबदु नवहौना निसिंहनखरे हाइरि प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन की नौना पोखिबी मचानुपी फंगबदा तेहरान की माइकैदगी हराउते यामा फोंदोक्खरबसु चाही असिगी फेब्रुवारी तांग 19 दा इरान की सिटी एम ओइबा मिनापता लैबा स्कूल अमदा US की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना शक्ति लेरबा बॉम थाददुना पिकलिबा माहिरोय चामग यांखैगी मथक्ता हातखि प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन नमहाकी नौना फंगकिबी मचानुपी की अहानबा फोटो सोशल मीडिया दा शेयर तौरखिबा अदुगी पखुम मोइना आर्मेनिया दा लैबा इरानियन एम्बेसी ना ngarang कैरोलिन की सोशल मीडिया पोस्ट एसके पखुम मोइना मिनाप स्कूल दा बॉम थाददुना चमद्रबा माहिरोय के हातखिबदु प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ना मयक सिंह फोंदोकदबनी हाइके इरानियन एम्बेसी ना कैरोलिन की नौना पोखिबी मचा अदुगी दमकता हराउते याम उलकपग लोइनना मिनाप स्कूल द बॉम थाददुना हातखिबा अंगांगसिंग अदु मिचम ngakतने मखोय मखोयगी ममा मपा ओइबसिना लुना निंगजबा अमदि नुंसीजबा मचा ngakतने हाइके प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन की बॉस डोनाल्ड ट्रम्प ना मिनाप स्कूल द बॉम थाददुना पिकलिबा माहिरोय चामग 19 हातखिबदु कैरोलिन ना मयक सिंह फोंदोकदबनी हाइनसु पाव सिन मखातारे अतोपा पाव मना पाकिस्तान की अवांग नोंचुक थंगबा मफमम ओइरिबा खैबर पखुनत्वा प्रोविंस की पुलिस की पोस्ट अमदा सुइसाइड अटैक तौना चथरखिबा अकनबा अटैक अमदा सिक्योरिटी ऑफिशियल 35 हातखरे
अदुगा कया अमन असु अपन नंग्रे हाइना ऑफिशियल की ओइबा पाव मन हाइरि थौदो अदु खैबर पकुनतवा की बनु डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन लैबा पुलिस पोस्ट अमदा पोखाइगन पोलम कया हापसिनदुना थौजिलकप गाड़ी अदु सिक्युरिटी पर्सनल सिन कापलुबदगी पोखायक्तुना हाइबा तमथीबा थौदो अदु थोकिबन पोखाइबगी साफु अदु कन्मनदुना अकोइबदा लेबि युम मथकी सरुक कया अमसु निखाइदुना ताखि लोइनना पुलिस पोस्ट की बिल्डिंग अदु पुमतोय तोयकी गाड़ी पोखाइ हलबा मतुंगदा मिलिटेन कंगुना अमुकन लाक्तुना नोमै कापसिनबगी थबकसु कन्ना चतरी हाइना बनु पुलिस की वांगांगलोय हाइना फुंदोक्के हौजिक फावबगी ओइना सिक्युरिटी पर्सनल 35 सिखिबगी रिपोर्ट लैरे अदुबु मिलिटेन सिंगी ओइबा पाउदी हौजिक फावबगी ओइना फंगबा ngamdri हाइना पाव सिन मखा तारे लेबानंगी खाथंग सौक्त इजेन मफम मदुग सिसपियर लैना लैना ngarang chathrakiba akan strike ti yamdrabada miyoi mapan sikre haina mafam madugi authority na phungdukle Israel gi maiki de air striking chathabadana tana Lebanon gi konung Beirut ki ithap thap tana leiba highway dasu red chathaki hairi haiba mafam sing adu Hezbollah na makhogi lotpham amadi operation chathapam oirambani sayul ahum suraba Israel amadi Iran sagat pa Hezbollah ani gi marakta leiriba ceasefire asi maming kaktagi oiraba ceasefire oiri nakalani dagi nong kangdana nong kapnabagi amadi missile sizinabagi thabaksu leptri Hezbollah gi makki digi ngarang phungdorakpada makoi kangbuna Israel gi awang thangba saruksingda drone jing sizinaduna Israel chathrak akan striking adugi pakumoina attack anirak chathaki hairi Israel gi military na phungdorakpada Hezbollah gi oiba makoi gi makki digi bomb yauraba drone kaya amasu Israel gi lam manungda paisilaktuna pokayan bi yauri maduda Israel gi lanmi amma yamna phibam tin sokhe aduga atop ani amsu sokhe Lebanon State News Agency na report tok pagi matung inadi Israel laibak adugi oiba khatang sarukta laiba saksa ke taunda yamdrabda mi tarit hat khibag loinana mioi tara mangan asu opanangan ke nabate da motor bike ta lakpa nupa amaga masana pi ga su sikhi haina pawo sin makhatar nakalam romda Russian kipu Russian sinba ceasefire thukaibagi maral sikre nakalamada Ukraine official sing na hawkiba pungkun marida Russia gi drone amadi artillery strike sing na mi amma sikre aduga atai mayam amman asu opanangre hairi Ukraine Kherson region da Russian occupied to south Ukraine landabada mioi ani soki haina Moscow na hapa mafam adugi luchingba Vladimir Sandona phongdoki tongan ba pauda Russia gi defense ministry na kipus ceasefire lising amarak anan thuai bagi maral sikki ministry na hai Ukraine forcing Russia gi tongan ba region singda civilian target sing attack togre loina na front line da leiba Russia gi military position sing matak tasu akan air strike sing chathaki ceasefire thuai bagi thong sing adugi pakhum Russia gi military na pi ki haina ministry na makhata ki Ukraine officials in Moscow bu US na sinma ceasefire thukaibagi maral sirabasu Russian attacking chatraki haina phongdokpudi laikibani US na hotna duna Russia amadi Ukraine gi marakta ceasefire ama chatnaba hokibani Ukraine khanang pothangba Zaporizhia region gi head item na phongdorkibagi matung ina haukiba pungkun mari si manungda artillery amadi drone attacking the mu amasi hi aduga kaya aman asu opanangki Hairiba matam asigi manungda mioi tare choki haina Ukraine Kherson gi head olik na phongdokke Ukraine ani suba khwaidagi chawwa city gi industrial district ta mathon mapal laiba apartment ama Russia gi drone attack amada akaya toy thoktuna mioi manga su soki haina khatki regional administration gi maikitigi hairi numit humni ceasefire tawnaba amadi prisoners sing exchange tawnaba haijabada Russia amadi Ukraine luching basing yare haina America gi president Donald Trump na Mangjona na phongdokpasu laikhrabani atopa paw mana West Asia da tangdu leita da phibam leibana maram oiraga malem sinba thungna thau amadi energy khudong cha da mayuknari asida aikhoi khudimang na mapale baktagi pusilakpa thau amadi energy da tangjabagi chang handrabadi mayuknari ba jaitheng sing asi thengnabada chawna mating oigani maram maduna miyamna petrol diesel amadi gas likna amadi haina sing sizinabagi matam oire haina India gi Prime Minister Narendra Modi ne phongdokre wafam masi Telangana da lupa crore lising mapang chambi rongi project urip yung tamlaba matung wa ngang wada Modi ne phongdokiban mahak nai
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सिंग हैना सिंगना अमदि लिक्ना सिजनबा हाइबसी लेबाक असिगी तंगाई फतबा अम ओइरे मपा लेबाक्तगी पुसिलक्पा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सिंग असि सिजनदबा यादबा मफम खक्तता सिजननाबो होटनगदबनि मासिना फॉरेन एक्सचेंज ता चाउना तोंगजाहनबद नतना वेस्ट एशियादा लैब तंगदु लैतादबा फिबम मसिना मयुकना लिबा तोंगान तोंगान खुदोंग चादबसिंग असि थेंगनबद चाउना मतेंग ओइगिनि हाइकी मोदीना मखाताना हाय ngasi malemda laiba mipum khudimangna energy security gi maruoibasing adu khangle masibu mangjongna na laingakna khangbadagi india gi energy security gi damakta tongan tongan malaibak amadi lekhunjingda energy security lehenba ngamnana ba sel thadarakibani hauhibu chai khara chida solar power gi field da malem gi mangjil ta balibak sing manungda india su reng chat bangamle haike tunglam chat ki oina clean energy mai onsin mathau tai hairaduna Prime Minister Narendra Modi ne makata na hai tunglamjat ki yengdunu laingakna solar power ki capacity hengat anaba amadi petrol da ethanol yansinduna amadi gas ki infrastructure chokot anduna energy security le henna bu leptana hotnari haina su India ki Prime Minister Narendra Modi ne phongdok ki haire Prime Minister Narendra Modi ne saruk yagadaba thorom pangthokpa manakta pokhai bi yaba gelatin stick tu thengnarakpadagi chauna mi paiba poknarure amadi security akan section thong lokot ke haire pokhai ba yaba gelatin stick singado bengaluru gi kagalipur da thengna kibane police na phongdo kibada pokhai ba yaba polam singasi Prime Minister Narendra Modi gi khongchat ke mari leinana routine security gi check tobada thengna kibane polam singasi lambi gi nakan da laiba khong lambi da thengna kibane security agency sing khudak ta hairi mafam si question dun thamlaba matung mathau ta ba thabak thorom jin lokot ke bomb disposal amadi forensic team sing mafam adu changsinduna tek ta kaidana gelatin stick sing adu lothokki thogdok asiga mari leinana police na thiba humbagi thabak chathabada chenaba mi amasu phaba ngamke hairi Prime Minister Narendra Modi ne Bengaluru gi Art of Living International Center da yauroktingi mangoinana pokhai bi yaba polam sing adu thengnarakibani security gi risk leikhabasu Modi ne foundation asigi chaini phumanga subagi thorom de saruk yaduna naha sing the national farming sustainable living amadi mausa gi piom kanna po hona bada mai onchin dun chok thabalai tana hona naba magna appeal to ki haire Miyamda khanganjaba ama Impact TV News Channel asida tongan ton bahiram singi matangda advertise tawbiningba myoy singi oina yamna chawna offer pizari maram aduna advertise tawbiningba myoy singna offer asigi khudong chaba lawbiyu hiram asigi matangda apamba myoy singna mobile number 9366127201 da call tawbiraklaga khudong chaba asi lawbiyu haina Impact TV News ki maikai dagi miyamda appeal tawjari